Ang titaw. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglakla ko. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nana, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Wan, nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamot lang nga adayo, anak ko. Sa bali tinang iturungan niyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pang isawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotse na. Wen nanang. Ay, aday tanti kotse ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay, adi na inala ti order na anak ko. Diyak amo di mo't nang ikaskaso. Imposible di nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay? Jaklakat nga rod na ala di order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikati makam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Wen nanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayong imay dito balay. Aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Wen nanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? Mailiwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me sorry. Ngam saan ka masango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang tatalaga adi ka masango, wen? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik ka. Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy ak alaya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kung day ta babae Jak la malagip no sa dino tinakakitaak.
Ngam, nimat Josiah ti sapsapulan na. At saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di nakaintulod genobium. Ha? Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka di dakes anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobya tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantan anak ko, nakaluto akon. Di ka unayag linlitay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akit iday dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, sikamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Ta ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni Aliyah iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Eh, sana masapol aliklikam ni Aliyah. Nasaysayat no kasarita ba na imbag, pare? Tatno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo dito. Ibagamon tipod no. Tapos saan namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango ken kuana pare. Kapo ka dito makunkonsensya ka pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. Adda ditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka dada. Ibagam nga ron no niya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ay ayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ay ayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanan pasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ka. Okay, honey. Anyan. Dagiti man nga lilaw ti simrak dito restaurant. Dila nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali apangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha,
Gundawayak ti masidad ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamunita na. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Aliyah, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Aliyah, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanyak. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Aliyah, pumanaw kan. Pangasim, di ka ko maagiskandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagan. Sigod ano, biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso kas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod, ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsaritan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Este, asawaan. Ay, agay ta. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takit din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na kumakaya. Basta mo na ako nga gawid. Sige na kun. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatak latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumutlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakagragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Ura siya. Kat sapay ko ma, tagnanayo ng dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigat ak nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito yung boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa lakit di. Ora siya nga ron. Ang imadamot nga minanasawak. Agnaad kami ka ni Claire balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako na da. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw din ti awag ko kan ka. Ay kat, si kalata pare. Honey, tikayat ko.
agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ang teramidak no jak agtrabaho, honey. Agdalinod ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka nga trabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah. Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali al lugar anak ko. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulak ton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay naanak ko, amom ka iti sasawam. Awan kan sabat iti bukod mo apan unot. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Dida kayon, pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumot gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panakon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Owan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, amoy, anyat na pasama ka ni Sir. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mamalin na ko na panawan, tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan o dapay papanam. Awan nga minti, ambo kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo lakit diti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dahito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam ada anak ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapo iti sakit. Sa di nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos. Agam natay manan. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta.
Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dago si ti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay may salaan ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat la jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Account ki ex mo tinakitak adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay ababay. Apay, kailiw mo ti sigod anobyam? Ne, saan, Claire? Anya mo tanday tangay bagbagan. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak aming tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madya kay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpaila amuunay. Ha? Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamat. Sorry, Awan ti sabali kay papanantin naramid ko. Maturog kakitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam, Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabay. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry. Ngam si kamat laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nang runa, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguraam kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't mading aramid ko. No basit la abanag dayjay para kan ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo napimpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabak nang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Sinarong karak ti gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa eh! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Nalipatam samatan no asino. Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaat trabaho ti sarkam? Adan inaplayak at trabaho.
Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, di kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. No, ayatan nakmet. Ipaay ko amin na masapol mo. Adda ka dinamnamak, Aliyah. Kwa. Ayayatan kamat. Nato. Oh, akiyaman ka. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. At oh. Invitation para itian niya. Lukata mata kitaan. Ni Aliyah. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawan na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan nanang. Ay ayatom ka ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado iti riknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Aliyah! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Aliyah, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, te asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagiti dagdo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Aliyah? Lakit diya. Pag ano ko man ni Aliyah dahi ta alakay, no aman kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahit ni Aliyah. Kasmot lagan ka. Timot lang warta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldawan na di ka nagawawi di jibalayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kahit ko tagpalamis, isojak pa ilagawid. Kan may isa, no sa pulon nak ni Claire, imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yun di bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dito uyak pa iladagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, aday ta. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tangararamitam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kaya ti agawid, itikas tangararamitam. Apay ti ko nang pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nang si kana ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dahi ta. Amok tumit la aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero!
Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige, isiga matla ti ururaya ka mga ibagay din dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay nga ron. Oh, apay manan. Nasakit man ang ti barokong ko. Nagtumar ka di iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Agina ka. Tamangan no kumaro tirikrik na Papanampar eh. Nakarubot ka. Jack makontak ti asawak. Iso nga gawid ak. Grabe sa ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung tiag pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan niyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya tiag pa kumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw gigasan. Papalantaw ta, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino na jay? Tibaro nga asawa. Anya, kaya't mo sawan, addan kasukat ko. Juan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na unay ni Ma'am Claire. Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdaron no kayat mo. Sanan, makamudan iti biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturog ka. Umuna ka na maturog. Diyak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Anda kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba lang nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa'y lang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uy, nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uy, nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasimpot na. Alang nga rodan, putdan tanti pa nagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nana, anak ko. Anyat marikrek nam ita.
Siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Ah, agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akid di. Ay na, nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligi kada kayo. Ay na, agyaman na ka nako. Nakaragrag sakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragrag sakmat akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko. Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa lang ti makaamo. Mapagtalkan dagichay. Ah, nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti ada iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, mat. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas, kabalak mo't nga ramidan ti kastakan kwa na ita. Ha? Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas tawanan bain alalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mati impalakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wan, Josiah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni Alea. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan napod mo na ito eh? Puno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyatan, Josiah. Saan? Saan asika ni Alea? Saan asika, Claire? Saan asika?
Nakitak ni Claire, iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasa mo iti likudan, tinaramid mo ko ni Alea. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panagabrod mo? Di mo flight lang iti urayam? Naimbaga palubusan na ka ni Alea. Diyak nga roda mo. Diyak pa ngamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mangnamnamakin ni Alea, Barok. Anyat ka Tiyosawan. Saan apod no amakidan na kan katianak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manenken ka. Anya? Wen Barok. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam naken ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat kumamot lang na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibagay ti dayta. Imposible mat nga gulbo dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak, tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kuraan. Awatam lata ko man, pare. Papanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Hanggang ag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuluyom ti agabroad. Uwan pare. Tapi nanawan nakmatlaangan ni Alea. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di balay. Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay ni bagaya ti kasta. Isumot la akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila kanon ko na ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan kalaya. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin. Amok matas ibabasolakan ka. Ay ayatan ka alaya. Josiah?
Alaya. Sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun ti puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adtuyak nga kit daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo ka ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Uwan, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan ka iti panag-abroad mo. Manulabulanan, agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Aguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan, agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop, nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan kon. Anyat kayat mo sawan. Nakababain man nga ibaga. Ngam inibus jay ex ko ti kwarta. Ken amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta? Kastoy, agmay salata Pakawanin na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan gaya. Sa dinong iti pagnana, Adam. At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kayat mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami la ijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatan na kadipay. Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Diyakon aramidan dagiti inag-aramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak no kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Okay, gagayam, di tama na tinagpatinggaan, day taapakasaritaan, ngayon surat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Kat sapay lang kuma, tanakaitad kami manan, itilinglingay, kan leksyon kada kayo adumdumgan. Thank you and God bless.